Туғандар, ассаламу алейкум дагы бир жолу. Ноқаттабыз, кайнаган базарды көрүп атасыздарбы кайнаганда? 26 декабрь уйлар тарап коеттук. Жүрүңүздөрчү, кандай болду Ноқатта уйлар? Саан уйлар дегеле. Базарды кызы тутат го экен. Канчага бербей атат? Мунадан баштап берейик, жа. Онда саан уй экен. Уйдун сынын көрөсүздөр, торпок алдында турат. Канчада отасыз? Сатылдыбы? Мына сатылдыбы? Болду азыр. Канчада отасыз? Базар канча кылды ака? Болду. 120 миң экен айтылыш баасы. 97 кылтып бербептир. Канчанчы баласы анаңыз? Экинчи баласы экен. Сүтүңүз түзүк элеби? Желин аптап коюна. Азыр эм курук чөптө деңиз. Болду. Мына канчадан болуптур таксыз? Канча? 2.90 болду. Бирөө эле? Молодец. Мына кошулуп, бул дагы бирөө бар экен. Мына экөө 145 миң болуптур. Ортосунан жыра тартасыздар. Экөө сен чыгат экен. Мына жакшы экен ама. Желиндери зор экен. Канчада отасың укам? 120 миң. Бозбу бул азыр? Качанга барат? Мал боз экен туугандар. 120 миң кем бар экен. Мына уйдун жели карасаңыздар. Тастайып турганчы. Зор экен. Содаңыздар берсин, а? Кандайсыз? Кең бир колуңуз кармап коеюн. Тынчпы? Алейкум ассалам. Канчада атасыз муну? 100 деп атабыз. Канчанчы баласы? 3-чү баласы. 100. Эл кабардан көрөсүз. О, желини караңыздар. Канча сүт бар экен мында бар? 10 литр сүт бар. Базар канча кылды бербедиңиз? 91 кылды бербедиңиз. 100ге чейин бүтөбү? Болду. Деңгелле туугандар. 91 кылыптыр бербептир. Үстүнө кошсоңуздар 100ге чейин сүйлөшсөңүздөр бүтөт. Малдын жакшы экен. Баштары, ети, желини. Өтө бериңиз кары. Мына канча экен мына? Ала канча деп атасыз муну? Майли, тоон. Кызытып аткан экенсиз бая? Мен эмесмин. 119 миңге сатылды. Сатылды. 119 миң болуптур, мына сиздер көрүп турган кара. Канчанчы баласы экен мына? Үчүнчү окшойт, экинчи, үчүнчү да. Экинчи, үчүнчү экен. Желини тартайын келиңиз, а? Машалла, желини караңыздар. 119 миң болуптур. Малдын сыны жакшы экен. Артынан көрөсүздөр туугандар. Манакей желин. Экинчи же үчүнчү баласы экен. Жакшы алыпсыз? Берекесин берсин. Экинчи. Торпогун байлады Кудай кааласа. Ушак барбы кажы? Айдан. Канчада отасыз? 140 миң экен. Манакей 140-тын желини туугандар. Канчанчы баласы бунуңуз? Үчүнчү баласы экен. Эне бала 140 миң. Кеми бар экен. Сурайсыздар, келиңизчи. Не алып келдиңиздер же? Алайын деп келдиңизби? Болду. Канча болду о? Сатылбадыбы? Май. Канча отасыз эне баланы экен? 120. Канчанчы баласы бунуңуз? 5-чи баласы. 5-чиси экен. 120 миң экен, 5-чи баласы экен. Жели көрүп атасыздар. Базар канча кылды экен? Аргы. Содаңыз берсин. Торпогу эркек бургачыбы? Торпогу бургач экен туугандар. 120 миң кем бар. Сүтү бар экен, а?
жетелетесіз. Sütü ödeden ele görünüp durат. Kançanı tuğdu hem bununuz? Екінші торба. Жаш екен да? Жаш. Çoğun mal eкен. Çoğun eкен туғандар мұны алданғаншы. Қанша деп сен бұны? 120 сұрап отыр. 120. Жақынырақ жауап. Қаншаға беріп едіңіз? 105-ке беріп. 105-ке беріп едіңіз. Оппа ұрғач екен туғандар. 120 айтылыш бағасы 105-ке беріп едім дейді. Малдың сыны жақсы екен негізі. Содаңыз берсін ава. Ава қанша деп отасыз? 115 lira. 115. Maşallah. Kaçıncı balası? 3. Buna 3. balası eкен. 115 bin eкен. Желіндерінен жақсы екен. Көріп отырсыздар ма? Солаңыз берсін. Қайсыл қаяққа сатылды? Kötü. Kança da otası sağında eкен? 75. 75 bin eкен. Kaçıncı balası? 5. balası eкен. 75 bin kemi var eкен. Tamamdır. Bir jelini gösterip koyun. 75 bin. Yeni bala. Bakalım kaça oldu bunlar? 3 ay. Ha. 3 ay 250. 3'ü 250 bin. Oha tamam. 3'ü 250 bin. Ana şu bana. Oldu. Qayerda жүрат? Rossiyan qayerda жүрат? Novosibirsk'den geldi. Oh, Novosibirsk'den. Ha, şef. Puldu sürüp gelgen atsan. Ses qavardı, el qavardı görüp turun. Qanchaga bermey tat, hava? 61 binge vermeyecek. Bermey jatat. Qanchachı balası? 4-cü balası eкен. 61 mingge bermey tat deyt. Ha, jelin жақсы eкен da? Ha, jelin, toğanlar. 61 mingge bermey tat eкен. 61 mingge bermey tat. Бүтürün hava. Qanchada otasın ukam? 90 kem var. Qanchachı balası? 2. Bazar qancha qildi? 75 bin? 2. balası ekan 75 bin qilib turdi tuğanlar. Beribdi. Jelinderi var ekan, sütü var ekan. Qancha dota seni balani? 70 bin. Ha, maşallah. Barakasını bersin. 1. balası qo deymi, ha? Torpog'i erkek ekan, tuğanlar 1. tug'ushi 75 bin. 75 bin dedi? 70 bin ekan, kemi var ekan. Bazar qancha qildi aka? 62 ga beribdi. Tuğanlar erkek torpog'i menen. Solağınızı bersin. Qancha otasiz? 80 kam bor. 80 bin kim var? Torpaq urg'achi bu? Erkek. Qanchanchi balasi? 7-8 balası ekan, erkek ekan, torpog'i shu. Mal o'zida ele cho'ng ekan, 80 bin ekan. Kim var? Söylesizlar. Keling. O qancha oldi buna puli? 70 dedi. 70? Maşa mı? Maşa mı? Urg'achi mı? Maşa ekan tuğanda. 70 bin kim var ekan. Qanchanchi balasi? 4. balası ekan mana sizlar ko'rib turgancha. 70 bin kim var ekan. Ko'rasizlar. Qancha qildi bozor? Patolo qancha qildi? So'raymiz. Pulni bosib bersangiz, oling bir 120 ning üstüne. Kaçı dedi? 70 dedi. Şimdi de var ekan. Ama şan. Kim alıp geldin? İşte o da söyleyeyim. Yok. Jipni qarmab jo'nadingiz, satib. Qanchaga bermay aytasiz va? 90'a vermeydi, vermeydi. 89 bin.
Berdiңiz. 120 bol. Alsan al buradan. Yiyelim burası. Yok. Ekonomi 89 berip tur tuğanlar. Bazar kızıdı bazar. Bazar kızıdı. Kança kılıp ketті aka? 90'a bermediniz. Ekonomi. Urgaç mı torpaq? Kançanç balası? Iya, tağın görü yaş eкен да бұл. Болды. Кел, bir aylanayın. Siz kançada otasınız? Buna yine valla 120 mümkün. Balası iğnesiyle jeti bile kalıptır tuğanlar. Semiz eken yok ödeyiz. Boz banağınız kayra. Ha, boz eken da. 90'a vermediniz. Yaxşı eken. Maldı sını yaxşı eken. Torpağı da tüzü. Boz eken. Mana malı görtası. Kaysın bağıl otat aka? Hanım? İyini mana. Erkeği eken ha bu torpağı? O erkeği eken. Kança veri otasın? 88. Ekonomi 88. Beri otat eken, beri beytat. Siz kança dediniz? Aksakal var. Ha, yaxşı. Atamaz ki. Kançada otasın? Taksır? 110? 110 eken, yine ola. Erkek mi torpağı? Erkek. Yine siyam erkek, al. Atolo kança kıldı? 94'ke bermediniz. 100'ge çey bitiyor? Sodağınız bersin. Patolog 90. Don aşıp tuttuğanlar 100'ge çey bitiyor solat eken. Sodağınız bersin. O targıldарды kançada otasın? 100 eken. Torpağı erkeği eken. 100 eken. Kemi var. Туғандар 26 декабр Ноқаттағы мал базардағыз. Тесқабар, Елқабар каналдарын көріп тұрыңыздар. Бүгін қызматтамыз иншалла. Пұл қанша болды? 100 000 кемі бар екен. Желіні қараңыздар. 100 000 кемі бар екен. Чоң мал екен. Қаншаншы баласы? 4-ші баласы екен. Еркек екен, а? Содаңыз берсін. Ene qandaysiz? Qayerdan olib keldingiz buni? Erkek bolasi. Balasi erkek. 60'ga beribdir, enemchi. Qanchaga berib berasiz? Özüm dedim 70 ta. Ha, yaxshi. Sodangiz bersin, ene. Tuğanlar Sağan mal bazarı taraptabız. Qandaysiz? Tinchmi? Qanchada otasizmi ala bulani? Yeni balani. Bektaşımda. Yo'qa, gelim chaqqa. Qo'da oltatgan qanda. Qanchaga berib aytadi aka? 53 ga. Yeni bola tuğanlar 53 ga berib aytadi ekan. Qancha qildingiz taqsir? 34. Torpaqning o'zini mi? Ha. Sodangizlarni bersin. Sekin ketaverayın ha. Tuğanlar sağan mallar ушундай Ноқатта. Ушуга карап ориентир аласыздар, чөнтөктү чактайсыздар. Биз бул бери жыйынтыктайбыз, анықтан Тескабар, Елқабар каналдарын көрүп туруңуздар. Элдин, калктын кымбатындабыз. Görüyor dostlarım, yeni mallar. Pulu kança kamana pulu? 60 bin ken tuğanlar. Bunanlar. Uşunday tuğanlar, mal bazar. Yürüңüzler hem, buqa tarafqa ötөбүз. Tegi buqa tarafqa. Жылқы tarafqa ötөбүz. Echki tarafqa ötөбүz. 26 dekabr Ноқаттагы мал базар туғандар.